ikaze kuri Kigali Real News, umugoroba mwiza abanywanyi wacu mudahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. N'ubundi na update na amasaha y'umugoroba asatira igicuku, aho ibintu bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo tukizanye noneho kugira ngo turebe how situation, aho nakubwira ko uyu munsi masaha ya ngaya AFC yahishuye impamvu yiyemeje kurwanya FDLR ihangayikishije u Rwanda. Ni amakuru mugiye kumenya, mumenye akantu ku kandi. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeje kuba kubera mu Minembwe, hasohoye raporo y'umubare w'abantu bamaze gupfa basaga 100. Na no maginga ya imirwano hari uduce iri kuberamo ndetse na deployment ziri gukorwa. Ibyo byose uraje ubimenye. Ni mu gihe kandi nakubwira ko Force Republique zinjiye mu mujyi wa Uvira nyuma yuko bamaze kubona ko AFC ishobora kuba yarinjiyemo mu buryo bw'ibanga. Ni amakuru ugomba kurara umenye, ni ukutwemera gusa mukaduha iminota mikeya n'ubundi tutabarambiye mukamenya uko byifashe. Turanyarukira ni Masisi umenye uko byifashe. Nyamuna ibintu biba byatuvunye, nyamuna amakuru aba yatuvunye, mujye muyumva kandi munadushyigikire, mudukunde nkuko natwe tubakunda, nkuko tuba twashakishije buri kimwe. Bakunzi bacu, turabashimiye ubufatanye mwatugaragarije, ariko muduhe like, muduhere tubone recommendation, tugaragare no mu n'ahandi hose. Burayo hatabonetse like nyinshi, recommendation ntizigaragara. Recommendation ntago Google yatanga recommendation hatabayeho like. Mudushyigikire, mudukunde nkuko natwe tubakunda. Tutabatindiye rero, reka tuze tubavire imuzi n'umuzingo, turebe uko house situation, turebe uko Masisi byifashe, turebe n'icyazanye Force Republique maginga ya zije ubu tuvugana, zije mu Buvira. Turebe no ku mirongo imbere y'urugamba mu Minembwe, tuze kureba n'ibikomeje kugenda bitangazwa na AFC, ndetse turababwira yuko mu maginga ya na Kisekedi hari itangazo yatangaje rikomeye cyane. Mu bitwemere rero tuze tubagezeho. Ngewe muri kumva n'ubundi ndidamiye, sindi njye ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Umugoroba mwiza bwana Habinshuti John. Kuri twese Habinshuti John, byihuse kugira ngo duhite tujya muri Sud Kivu, tujyane muri Nord Kivu, tubwire uko Masisi byifashe. Abakunzi bacu bakeneye kumenya how situation no muri Nord Kivu, kuko naho ibintu ntago byoroshye. Yego, Masisi uduce turimo imirwano n'udusanzwe natwo ntitujya duhinduka, naho birasa naho bijya kuba nk'ibyo muri Side. Naho ni amasantere asa n'ari mu ruhererekane rumwe ruhuje uturere dusa n'uduteganye. Ubona ko ari agace FDLR isa naho yibasiye cyane, kandi ubona ko ibayo hamaze imyaka myinshi. Agace kavugamo intambara kuri uyu munsi wa none ni agace ka Rumbishi, Cyambombo, Remeka na Gatoyi. Ibi byose ni uduce turi mu misozi miremire isa naho ihuza uduce dutandukanye za Warikare, ndetse no mu gace ka za Masisi na za Pinga. Urabona ni icyerekezo gitandukanye ariko gihuza imihanda ibahuza y'inyuma. Ubona ko FDLR muri kara gace kugira ngo baye basa n'abasubira mu nce za Warikare biraborohera, ndetse no muri ziranche za Ruberu usa n'ujya za Butembo naho bisa n'ibiborohera. Harane nkaho ariho hagati. Rero urabona ko Irumbishi ni santere isa n'ihuza umuhanda uhuza utwo duce udaciye inyuma ngo ujye mu nce za kure. Niyo mpamvu ubona ko babangamiwe n'aha hantu cyane kugira ngo babashe guhuza ibikorwa byabo, kandi FDLR ihari imaze igihe ifite n'imbaraga. Ubona ko ifite umusada wa FARDC byanze bikunze, hari support kuko ubona ko nta deployment ya FARDC ihari ku buryo nk'ubwo mu majyepfo, uburyo isa ni deployinze muri iki gihe. Aha rero biravugwa ko hariyo na Mayimayi. Izi Mayimayi nazo ubona ko zisa naho zifatanyije na FDLR, ariko bigaragara ko ari Wazalendo ngo ihari. Na izi Mayimayi bose basa naho biyisa amazina, ariko ihuriro ryabo ari nkaho ari rimwe, kuko mbere batarihuza ubwabo nabo bararwanaga, ariko muri iki gihe basa n'abishyize hamwe. Wumva ko mbese umuyobozi mukuru wabo usa n'ugenzura aho
n'uriya muyobozi wita Macano, wiyise Macano nyine ni izina ritari irye rya nyaryo ariko niryo azwiho. Urabona niba ufite iryo huriro ryose rya Mai Mai ndetse na Wazalendo na FDLR riri muri ako gace. Rero aha muri iki gitondo cy'uyu munsi yagerageje kusa naho yigaye ibitero muri aka gace dutandukanye uko ari dutatu, aka gace ka Rumbishi ndetse na Cyambombo n'iyi Gatoyi, biri mu ntera ndende utabyumva utyo ukagira ngo haregeranye cyane, kugira ngo uve Cyambombo hano ujya Rumbishi ku rugendo rushaka kuba urugendo rw'umunsi ku muntu utazi kugenda neza n'amaguru rwose. Ni ahantu hari intera ndende nubwo ari uduce dusa naho dutandukanye. Biravuga ko bagerageje akenshi kugira ngo iyo santere bayigarurire, ndetse bimaze nk'ibyumweru bibiri ibitero bihaba kenshi. Ariyo mpamvu M23 yafashe umwanzuro ko bishobora kugaba ibitero kuri iyi mitwe igasa naho iyi manura ikayikura mu nce zisatira aho ibirindiro byabo biri, ku buryo ibitero byabo byahariya hatuwe n'abantu bitazongera gusa naho biboneka vuba. Yes, urakoze. Ni ngizo nuko byifashe, nuko umugoroba umeze. Reka mbere yuko twinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba turebe ibitero by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Banyamulenge, aho byishe abarenga 100. Ni mu byumweru bitatu, ni iminsi 21 yonyine aho ikoze agashya. Raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaza ko ibitero ihuriro by'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ku Banyamulenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga byapfiriyemo abarenga 100, bikomeretsa abarenga 350 hagati ya tariki ya 16 Mutarama n'iya 8 Gashyantare 2026. Imitwe y'ingabo igize ihuriro itungwa urutoki ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, cyane umutwe w'abasirikare badasanzwe ba Hibu, icyo Burundi aricyo FDNB, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Mai Mai, Wazalendo n'abacanshuro b'abanyamahanga. Iyi miryango irimo CRDH na FDH, aho yasobanuye ko ubwo ihuriro AFC ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo byahise byinjiramo bijya no mu bice by'imisozi miremire muri izi teritwari eshatu, kuva ubwo bikaza ibitero ku basivile b'Abanyamulenge. Ibi bikaba bigaragaza intege nke ndetse n'ibikomeje kugaragara kuri leta y'i Kinshasa. Nubwo ibi byose biri kuba, ntago byigeze bitangwaho agahenge, na n'ubu haracyagaba ibitero, ndetse izi raporo zatanzwe urumva barabikoresha isuzuma kugeza ku itariki 8, ubu tuvugana turi ku itariki 16, abaturage bakomeje gupfa. Bwana Bishuti, urabona bikomeje kuba bibi. Tubwire aho umaginga ya ibitero biherereye, noneho ngaruke mbabwira ibyo AFC yatangaje, ivuga uburyo ki bagomba kurwanya uno mutwe wa FDLR ndetse ku bufatanye n'u Rwanda. Imirwano iherereye n'ubundi mu duce dusanzwe turiya twa Rwitsankuku, bivuga ko n'ubu kuri iyi saha tuvugana ko ubu hari imirwano. Rero aka ni agace ubona ko nako gasa naho Abarundi ndetse na FARDC iriya mitwe yose ihuje hamwe isa naho yahabangukiye, mu buryo ubona ko hari intego ifite yo kuhigarurira, kandi iri kurwana mu buryo budasanzwe kuko biravuga ko yongereye deployment yaho, ahaje ingabo nyinshi zishoboka. Ubona ko ari ibintu byari biteguye bitewe n'iraswa ryabayeho ejo, kuko bahatakarije ingabo nyinshi mu buryo bumeze nka mbushi barashwemo, bazi ko defense nta ngabo zirimo, zibarasa zibatunguye mu ntera ya metero 100-200. Urumva aho hantu kwacika biba bigoye. Rero aka gace n'ubundi biravuga ko uburyo bagabyemo ibitero ari ibintu bahinduye tactique bakoreshaga, kuko bagize kuba bafite ingabo nyinshi ku butaka, bakoreshaho drone, bongeraho kuba artillery zirasa. Urumva ni ibintu bitatu kandi bifite imbaraga, wumva ko babaye nk'abashaka guheza kugira ngo bagire icyo bahindura kidasanzwe
mu buryo bwo kuba babasha kwigarurira hano hantu. Biravugwa ko imirwano igihari, nta gisubizo nyacyo kiraboneka kuri buri ruhande bwo kumva ko wenda haba hari uhatakaje cyangwa se ahari ababa bahafashe bashya. Biracyari imirwano, ariko byanze bikunze mu masaha ari imbere igisubizo cyaha gishobora kuboneka. Yes, ni amakuru mashyashya, ariko mbere y'uko turi buze kubabwira ubufatanye bwa AFC n'igihugu cy'u Rwanda mu guhashya uno mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside ndetse ushyigikiwe bikomeye na leta y'i Kinshasa. Reka tubabwire ko magingo aya AFC M23 MONUSCO bikomeje kuganira ku gahenge. Ni aka kanya baho n'ubundi ari uyu munsi abayobozi bo mu ihuriro rya AFC nabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO bahuriye mu mujyi wa Goma mu nama yiga ku iyubahirizwa ry'agahenge. Ni ku ruhande rwa AFC iyi nama yitabiriwe n'umuyobozi mukuru wayo Colonel Nanga n'abo ku rwego rwa gisirikare barimo ushinzwe ubutasi Colonel Nzenze Imani John. Kuri MONUSCO yitabiriwe n'abarimo umuyobozi wayo w'agateganyo Viviane Van de Pere. Viviane yageze mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo mu gitondo cyo kuwa 12 n'ubundi indege ye yaguye ku kibuga cy'indege cyaho biba ubwa mbere gikoreshejwe kuva mu mpera za Mutarama 2025 ubwo ihuriro rya AFC ryatangiraga kukigenzura. Akigera kuri iki kibuga cy'indege yasobanuye ko agenzwa no kuganira n'abafatanyabikorwa barebwa no kugenzura ibarizwa ry'agahenge. Atanga n'icyifuzo cy'uko iki kibuga nacyo cyatangira gukoreshwa mu byiciro. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu bice AFC yavuyemo muri teritwari ya Uvira. Na AFC ndetse na leta ya Repubulika ya Kongo byarabyemeye ubwo ababihagarariye bahuriraga i Doha muri Qatar. Uyu munyamabanga mukuru wa Loni wungirije ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix tariki ya 12 Gashyantare yasobanuye ko kohereza ingabo za MONUSCO bizakorwa mu byiciro, ariko ko kugira ngo zizere umutekano zizabanza kohereza indege z'ubutasi. Lacroix yagaragaje ko indege z'ubutasi zizoherezwa muri Uvira zizajya zituruka ku kibuga cy'indege cya Goma. Byacaga amarenga ko hashobora kuba ibiganiro bisaba AFC kugifungura kugira ngo kijye cyifashishwa muri ubu butumwa. Iyi nama ya MONUSCO yabereye mu mujyi wa Goma nuko byifashe, ariko turi kubakurikiranira uko situation imeze. Nubwo ibi byose biri kuba, reka turebe abasirikare binjiye maginga ya mu mujyi wa Uvira. Abivugwa ko Tshisekedi yatanze itegeko ko bakubita abasirikare ba AFC ndetse na MLT twirwanaho bari mu minembwe, ndetse bagasunika cyane abasirikare bari mu bice byo hafi na Uvira bagakontorora. Niyo mpamvu yohereje ino force républicaine. Ino force républicaine ushaka kutayiza, ariko n'abasirikare badasanzwe barinda perezida w'igihugu. Yego, ntaho bataniye na barabahibu kuko bose operasiyo zabona ko sizabona zimwe n'amazina atandukanye bitewe n'ibikorwa, ariko ubundi ariko muri bo basirikare beza cyane. Nta kintu kidasanzwe kuri FARDC ku muntu yize mu ntambara zayimazemo igihe, kuko yagiye bakoresha kenshi, ndetse na 2012 se ntubizi zabonaga na hariya bajya Buganda ari 3000. Ni ibintu bisanzwe n'ubundi bari bavuye Kinshasa kwa Kabila. Rero nta bidasanzwe, gusa birumvikana niba haje support, iyo ibikenewe ni support nyine birumvikana. Ahubwo wakwitega yenda bigiye kuba kubwo kuba badeployinzemo ingabo, kandi hariya ubona ko bari biteguye ko Uvira kari agacenda kaba kagiye kugenzurwa na MONUSCO mu gihe kiri imbere. Yes, nibyo rero abakunzi ba Kigali News, ngizo updates zari zigezweho muri iri joro. Ndakubwira yuko bakomeje kudeployinga abasirikare, ndetse imirwano ikomeje muri ibi bice. Ubona yuko turi bwitegura urugamba muri iri joro. Ngayo rero
aba ari iminota mike kugira ngo mumenye uko biraye bihagaze. Bwana bishuti, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Abari mu masaha yo kuryama tubifuriza ijoro ryiza, abari mu kazi nabo tubifuriza akazi keza, abarwayi nabo tubifuriza kurwara ubukira. Ciao ciao. Imana ibarinde.